Budu malдың бағасына қызыққандар бар бұ туғандар? Салам алейкум, бізді әрбір бұлыңдан көріп жатқан некендештер, замандаштар, саламатсыздар. Құтманды күніңіздер менен. Сіздер менен мен Қайрадан Күнжелес каналы. Бүгін 29 август 2021 жыл. Соқұлықтағы мал базар, Чүй облысындағы, Қырғызстандағы ең алдыңғы базарлардың бірі. Ертеменен мал базарға келдім, жылқы базарға өттім. Жылқы базарға өтсем, бір қоңышым тұрып. Не oldu десем, бұқа кіргізейін дедім еле көрімға дейді. Ағандай екен десем, қымбат екен дейді. Неге десем, жаш-жашеле торпоқторды 40-45 мың деп тұрады дейді. Тоқмоққа бардым еле, тоқмоқты андан арзан екен дейді. Мен еми кейінгі базарда тоқмоқтан бар бұқа басып келем дағы кіргізем дейді. Соқлықта спрос көп болған үшін қымбатпы дейім деп қойды. Бәлкі башандай болсын мүмкін. Көпшілік тоқмоқ арзан деп айтшады. Жоқ, мен тоқмоққа барған жерім жоқ. Болған ұқтым. Семіз бұқалар кетіптір, көрдіңіздер, етке даяр. Мұны чечіп отады. Bir сұрап қойыншы, басы қанша олып тұр. Өте семіз емес екен. Сұрап қойсам олау байке? Қаншаға алдыңыздар мұны емі? 90. Сойғаны же баққаны? Бағастар, а? 90.500-ге алып тұр. Сіздегі қайсы бұқан? Мұналарын басын білбейсі, керек құртты. Қалайын деп келдіңіз? Жақты бұқаларын? Жақын бат? Жақсы. Бұлардың қанша екенін білбейсіз, сіз білбейсіз бұлардың басын? Сіздегі мұналар бұ? Бұлардан баққанға екен, а? Bir жаштағылар. Қаншадан сұрап отасыз бұлар? Күргөш? 63 мың сомдан. Мына ұшыл бұқалар bir жаштағы бұқалар екен. 63 мың сомдан күргөш. Тоғандар көрдіңіздер бі? Мұны да алымды оқшайды. Сатылды бұ? Қанша сұрап отаткен? 83 дейді. 83 мың сом дейді мұны бұқаны. 80 болса алып берем дейді. Көрдіңіздер бі? Бұқалар. Мұна құнажынды алды оқшайды. Құнажындарда сұрап қойыншы. О, бәке, құнажынды алдыңыз саттасты. Сұрап қойыншы бір. Семіз құнажын екен, а? Сатылбайттағы, алынбайттағы дейді. Бұлар баяғы малын тартқанда жаман көрсілер. Оларда көрсетіп қойыншы. Мұна ондай бұқаларда бар екен. Қайжан сұрдасы бәке болады күргөй? Күргөй 56-дан берем. Даяр семіз, ә? 56 мың сомнан жаш бұқалар екен. 50-ден дейді. Таза бұны 50-ден болады. Сұрып отады. 50-ден болса алайын деп отады. Мұны құнажын 75 мың сом екен. Қара құнажын. Бұларда шындай бау? Жоқ. 65, 70, 65, 55 дейді. Көріністері құнажында. Саған үйлер тарапқа кіріп қойайын қанша ол. Мұна ойдың желіні қараңыздар. Мұны ақса қалата ауыз. Балып келді. Құнажынды қанша қалдыңыз ба кеш? Қанша сұрада санан бұға? 55. Мұна ойдың желіні шешіп кеткенімше сүт бар ба? Жақшы екен, а? Сұрап қойсам бола ба? Қаншаға сат одасы мұнын? 100-қа. Сүті қанша мұнын? 17-16. Keçinde 8-7-9 litre. Ondan ertemenen daha bir etken. 16-17. Bu ciğerin şişip etken mi? Ölsün dayı bu? Aytam ne da kızı. 10 da olacak etken de aşağı. 100 bin sam sıra atam 16-17 litre veretti. Hazır tartılıp etken oğlu. Demek kışında 25 litre göre gün veretti. Tak. Semiz uylardan sıra koyayım ondayım. Uydun eti arzanırak. Bu bağılıptır. Baktınız mı Eker? Baktınız mı buna? Yok, doğudan geldim. Ha, doğudan. Kaça sıra odasını? 110. Dayar semiz, ha? Yaxşı. Semiz deyik. Sağın uylardan sırap koyayın. Adamlardan takap. Sır bol bolsun. No jaşırağı deyken, ha? Kaça sıra odası beken bu? 85. Sütü. Ha, 8 ay bu. Demek sütü tartılıp gitti. Yaxşı ekan, gördünüzler mi? Ne so'radi? Bu sizden emas baca?
Torpoğu moşnu eкен, ha? Torpoğu menen kança oldu diyeceğim. 95. 95. O jelini qarap qo'yingizlar, toza ekan. Jelini toza, sütü koyu, kaymaktı. Koyu qaymoqli deydi. Qarmata beradi. Ne boyadam sağsa bu. O'tpay ataba bozorda. Surada kelshel berdi. Bozorda. Süt qancha beradi bu? Jem jebey 10 litr berib atат ekan hozir shu momentda. Kelib, qarib alып, diyqandardan alып qo'yingizlar tuğanlar. Ko'rdingizlarmi? Bizning diyqandar sata olmay turadi. Kerak ishlardan alsa diyqandardan alыңыздар. Bunau da жақсы ekan, sööktü, jo'nuy. Buna uy. Muzovi bar o'xshaydi, muzovi menen qo'yib 85 ga sotib beraylik. Sizdan beja bu? Sütü qancha bunun? Qishda 20 litrdan berib yurdi, hozir 15 deydi. Aylan sıra qo'yayın, ha? Tak. Ha, buna qunajim bar ekan. Birdi tuğan beja? Lekin tuğan. Buğa qancha so'rab o'tasizlar? 65. Yaxshi ekan. Tak, ramlensi. Torpoq bar ekan, ha, urg'ash torpoq. Erkek bu. Bu qancha? Enesi menen qo'shavi. Qancha olib ketadi? 65. Oldu. Bunu torpoq ekan. 65 ming so'm deydi. Tak, mo'g'u cho'ng'uy bar ekan. Bu torpoqu qancha so'rab o'tasizlar ham torpoq meni? 75 ming so'm. Bozor bahsi. Oho, em qo'ygan o'xshaydi, ha? Em qo'ygan o'xshaydi torpoq. 75 ming so'm deydi. Mo'g'u torpoq meni erkek torpoq ekan. Sotadasizmi aka? Oldingizmi? Qancha oldi bu ham? 88. 4-5 balasi o'xshaydi, ha? 4-chi. Yine garantiya. Kunjelesi degan. Kunjelesi. Sütü qancha dedi bunun ham? 15. 15. Yaxshi ekan, ha? Jelinderi. Yaxshi mal bo'lmasin. Ko'ringizlar, bu olingan ekan. Shunday bo'da olinibdi. Men o bayağı qo'ylar tartib yurganda birovlar 3-4 uyda olgan ekan. Torpoq menen 85 mingga, dag'i birosin torpoq menen yaxshilar uylar. 2-3 tuğan. 75 ga, kevlerin жалгыз 55-65 ga 2 uyda olibdi. 4 uyda ko'rdim da. Jash xunajimlar bar ekan. Qanchadan so'radasiz? 45. Sizning kilagan uylar-chi aka? 80 dan. Jelinlerini ko'rsatib qo'ying, ha? Bo'zmi bular ham? Bo'z ekan, ha? Yaxshi uylar ekan. Bunday uylar. Siz kimdan so'raydi? Xunajin ekan, ha? Xunajin. Bo'z o'xshaydi. Siz qanchaga so'radasiz? 60 kerak. 60 kerak. Oh. Otqanlar uylarda ele so'rayver, men emi mo'g'u emilerga da o'tib qo'ying. Buqaga so'yila turgan, je bo'lsa bog'la turgan buqaga loyiq bu qoshlardi. Bu dayaq so'yiladi o'xshaydi. Qancha so'radi? 46 deng, ha? Mana buqalar. O'qunajimlar. Mana sharba buqalar. Bunday qilib bir ko'rsatib qo'ying, sharba buqalar. Qanchadan bo'lib ketdi aka bular? 40 dan berasiz. Bani sizlar beringizlar, qanday bo'lyapti? Ko'ringizlar. Noyda da bir o'tiradi ekan buqa. Qancha so'radasiz taqsir? 40 46 Güzel. Tak. Noğu cündü bu qagen. Toğudun torpağı o'xshaydi, jash torpağı o'xshaydi. Buqa qancha so'radasiz? 40 so'radim. 40 ming so'm. Söökka o'xshaydi. Buni yerda dag'i erkaklar daqsaqal baylab qo'yibdi. Qariqroq ekan, ha? Qanchadan bo'lib ketdi daqsaqal? 40 dan. Yaxshi. Biraz ariqroq ekan. Buni semizroq so'rab qo'ying. Siz qancha so'radasiz ekan buqa?
Buğa bu 46. 46. Berбей койдуңуз бу? Канчага бербей койдуңуз? 43. 45 деп атасыз. 45. Жакшы. Содасын берсин. Бука издегендер көп экен базарда. Көпчүлүк издеп жүрөт. Так. Мына букалар турат. Эси бир сатты окшойт. Эсептешип атат. Ого. Саттыңызбы байка? Мына канча болду? 40. Тарбыл торпок 40. Демек булар да кошондой төгөрөк окшойт, да? Жа битком болуп кетти таза эле. Семистери да бар экен. Булар канчадан экен букаңыз? Канча болуп кетти букаңыз? 45 тең. Жашыраак ургач торпок экен. Буларыңыз канчадан экен? 25 ургачы. Баа кандай? Бир баалап коюңуздар. Ургач кунажындар да бар экен. Агам кармап алыптыр. Бул жерде 7 баш турат. Кургова канча агам? Кургова канчадан сурап атасыз? 30. 7 баш. Так. Буларды бир сурадым. Ол жак вообще битком болуп кетти да. Караңыздар. Мен сүт эмгил торпокторго өтөйүн эртерээк. Сүт эмгилерге. Канча бу? 35. Ургач экен, а? Ургач. Ангус 37 прошу. ургачы дейт. Мындай жаш бука торпоктор бар экен. Арзаныраак десеңиз. Жаш торпоктор канча болуп кетти агам? 35'ten. 35'ten deң, а? Эркек. Десеңиз. 35-40 дейт. Бираз чоңурактары бар экен. Эркек. Ургач экен булар. Канчадан аксагал? 25'ten. Сиздики арзан экен. Сиздики арзан экен. Башкаларга салыштырмалуу. Так, мыналар ургач окшойт, а? Таксыр. Эркекпи булар? Канчадан булар? 35. Эркек экен мыналар. Эркек. Мына жакта да бар экен. Сиздики канчадан бар? Болтабы? Таныштар. Так, сүт эмгилерге келдик. Мына жакта породалар турат. Мына порода эркек торпок экен. Алып сүткө тойгозуп сатыңыздар. 4-5 айда сүткө тойсо билесиздерби кандай чоңоюп кетет. Бу канча агам? Мында билбейсиз. Карбатып кетти. Мына сиздики, а? Ургачы 25 000 сом экен мына. Өтө жакшы. Мына сүт жаш торпоктор эркек. Мынаңыз канча таксы? Булча? Бул да акырга. Наркысы жаш болгону менен порода экен. Мынаны торпок дейт. Эркек торпоктор экен. Ностар жакшы экен. Булар канчадан эже? Булар канчадан эже? 35'ten 70 000 сом экен. Содасын берсин. Мен кайсылар сурап койсом экен, а? Мындай 30 экен. 38'ten. Ургач экен булар. 30'дан сурайт. Мына жаш ургач торпок. Алса калдык. Сиздики канча болуп кетти агзага? 20 000 сомдон экен. Аралатып сурап коеюнчу. Так, мына чаканыраак торпок экен, чакан. 1 айлык багам. Сиз канча сурап атасыз буга? Өтүп кеттиңиз сиз. Жолго турган. 15 000 сом ургач экен. Эркекпи? Ургач экен, а? Жакшы. Мына жерден жаштардан сурап коеюнчу. Почем спрашиваете? 30 000 сом. Эркек экен, а? Швец дейт. А вот это почем? Бычки, да? Бунда 30 000 сомдон. Бычок эркек экен, а? Күн желеси дейт. Жаш түшпейсиз. Так, мындай жаштары бар экен да, мына. Жаң экен. Эжем сатайын деп атыр. Ушуну сурап коеюнчу. Мынаңыз канча эже? 17 эркек экен, а? Туугандар мен бир аралатып көрсөттүм. Сиздер эми кийинки чыгарылышты көрүп коюңуздар. Мен могул жакта картошка,
жүгөрү, чөп, жемдин баасын билип берейинчи сиздерге. Эч үчүн билип бериле келем. Менден арпа сурагандар, жүгөр сурагандар көп болуп атат, айрыкча арпа. Канчадан болуп атат, канчадан таап бересиң? Атка таза арпа табыш керек, таза бериш керек, канчадан таап бере аласың тааныштарыңдан деп чалып атат. Арпа крупный издегендер чалыңыздар. Мен Согулукта бир таанышым бар, Ноокатты Алтын деген аке. Мал базарда жылкы сатат көбүнчө. Ошо киши негизи мындай өзү дагы алып сатат. Анан бир дыйкан сатам деп калса, бул негизи линиясы бар да, тааныштары көп. Алам ушунча тонна керексеңиз, тиги дыйкан менен байланыштырат дагы эле. Отурса 50 тыйын отурушу мүмкүн. Кеде мындай эле көңүл үчүндө эле пичи-пичи 1000 сом, 2000 сом отуруп коюшу мүмкүн. Сүйлөшөсүздөр, зато тапканыңыздар сиздердики. Тапкан болосуздар, ишеничтүү. Сразу любой жака такси тапсаңыздар отправка кылып жүрөт. Анда эмесе биздин видеолорду көрүңүздөр, аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, биз кийинки чыгарылышта да мына ушул жайма базарды көрсөтүп беребиз.